Ngibingelele kuwe mlaleli, ngathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke ikhasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ucindezele ibhathini laphana-ke subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, khipha ngisho nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uthole ezinye-ke iy'ndaba esikulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke. Sengicela kuwe mina-ke laphana-ke kuyocindezeleke lelo bhathini laphana-ke usubscribe. Udaba kulethele lona namhlanje lithi-ke i-MK-ke isichazile-ke into esemqoka eyifuna kakhulu kuleli khetho two-third majority, and ichazile ukuthi-ke i-two-third majority yinto enjani kubantu abangayazi. Iyachaza impela, yabeka nama-examples amaningi, kodwa-ke uyidlalela-ke ikliphu-ke uyizwe wena-ke ngokwakho-ke. Sicela kuwe laphana ukuthi masizwile-ke le kliphu-ke ungene ema-comment section-ke ubhale ukuthi ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke leli-ke. Mase-ke ucindezela nebhathini laphana-ke subscribe akubizi imali, kumahhala-ke ngisho nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke. Nayo-ke le kliphu-ke awuyithokozele. Two-third ukuthi siwina ukhetho, ngoba lo two-third funa siu-understand ukuthi uzosibekaphi, ngoba khona umuntu ongazi ukuthi wona lo two-third isilwane sini leso. U-two-third uzosisiza ekutheni sikwazi ukushintsha i-constitution elawula lelizwe. Uzosiza ukuthi sikwazi ukushintsha i-constitution, ngoba i-constitution yethu ivuna kakhulu abebaleli mhlophe. Sineyimayini la eSouth Africa liyambiwa igolide, kodwa yonke into eyenziwa kulona ayenziwa la, funa lihambe liye phesheya liyokwenziwa. Ubusuthenga iring wena yegolide ngemali ephezulu, ngobani leli golide elimbiwe la lahamba layosetshenzwa kwenye indawo ukuze ulithole wena seli-right. So-ke lento ye-constitution izosiza nalento yokuthi ngoba umhlaba sifuna ubuyele kuthini, singa-negotiate mase sithi umhlaba ubuye, ngoba funa sikukhumbule ukuthi abelungu befika abafikanga nomhlaba, abafikanga ney'nkomo, kodwa namhlanje sithenga iy'nkomo kubona ngo-15,000 20,000. So my comrades, lento yokushintsha i-constitution ibalulekile. Ukuze sikwazi ukushintsha i-constitution funa siwine ngo-two-third majority. So